Tripura ramchunga hian Salvation Army hi April ni somni le pariat kumsang hazakua somriat pakhata khan beliang chip khua Majorlal thansanga dio Western Division hona hnuaya din ania kumkalta kumsang ni le somni pakhata khan kumsomlina Ruby Jubilee po ropui takin beliang chip kora lom ani beliang chip chandam na sipaite malak na in Tripura ramchung hun sang le nam sang Salvation Army rongbol na po zau alo ni ta a tuna hian Tripura ramchunga Salvation Army member sang hi chuang lai an lo om veta nam chi sang pasaria tongchinga manga rongbol na kalpui mek ani nam sang kara rongbol na kalpui ni wang hian kong tam taka thil boi thak atam hle maya ngaidan inang lote eile in thula po dudan inang lo tam tak a oma in khom pui da nei ve phone in tong le lin chung changa bo boin tam tak a om thin chuti chung po chuan pathianin channam na sipaite malam panin min suai zel ani April ni somni sang ni le som paruka khan district ka puan ni in Agartala district headquarters a oma COBL paruka then ni in beliang chip phulung sei Kanchanjera Satrai Palku le Agartala COBL a te then ani beliang chip COBL a hian core pani le society panga a oma beliang chip core Mongchuan core Tharma society Katol Bari society Chimluang Society, Thumlai Society, Damdiai Society te anni. Beliang chip le Mongchuan kor hi mizo nam ni in adang zong hi bru nam anni. Beliang chip a hian Blue Mount English Medium School a oma Tripura Board of School Education waya omin kumtin class 10 madhyamik exam za result annei thin ani. Tin Chimluang lama hian Chimluang English Medium School Salvation Army 10 an nei bok ani Phulung sei biala hian kor pakhat le society panga a oma chungte chu Phulung sei kor Sakhantlang Sang Society Hazachera Society Sermunchu Society Khasithai Society le Zomuantlang Society te anni Siaw thutmun hi mizo ni in adang zong Hebrew nam ani thung Sakhantlang sanga hian preschool omin no pangte zok te zirna pek thin anni Kanchanjera biala hian kor pakhat le society pasari a oma Kanchanjera kor hi siaw thutmun ni in Tuichandor Society Laldingapara Society Tuinaisa Society Haziradan Society Dumachera Society Gonoram Society le Birchandro Society te ania bru nam ni in siaw thutmun Kanchanjera hi Tripuri nam ani thung ani Satrai biala hian kor pakhat le society paruk le outpost pakhat a oma chungte chu Satrai kor Chatagongrai Society Tuider Society Bunglai Society Agas Saimaro Society Darjeeling Society Thumkhua Society le Luthur outpost te anni mol som nam hlang anni Chatagongrai a hian Major Pangi English Medium School a oma he school hi government recognition pek ani to a tuna hian sarkar le NGO pol sang tenga event a hlo le ani Palku biala hian kor pakhat society paruk le outpost pakhat a oma chungte chu Palku kor
Waigati Society, Lungphun Society, Nupang Rungva Society, Kolai Serthum Society, Mosom Serthum Society, Panchampa Para Society le Nomonjoy Outpost te ani palku biala hian namchi sang sang omin Mosom Kaipe Koloi Brule de Burma te anom ani Agartala biala hian kor pakhat le society palile outpost pani aoma chungte chu Agartala City Core, Bharat Chandra Society, Isorma Para Society, Raimosom Society, Rihichandra Society, Joynagar Outpost le Debosi Para Outpost te ani Agartala bial hi Debarmatnam lang ani thung ani Tripura ramchunga hian chanchin thashil na tur ala tam hle meya tuna hian Christian te hi za pali point pathum panga chau anlani thoktu in dai lo na anasa hleya evangelist teacher te po in society an enkola soldier of cross te po anom na post baka an chevela thoktom lo na enkoltir ani thin kaushan din to na mase thoktu kanin pek theimu mal lo wanga thia tam tak oma apoi tak zet ani bu seng tur tam taka oma seng tu tur anin dai lo wangin tam tak kan chan mek zel ani lalpa na thokturin ron pen chuak ro le